may tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kat, sa dino ngayon ti ayan ni Jobert itamare matet. Nagawid iji balay da amare. Naimbag ano bagbagaan ni nanang nang. Ay na mare, uray anyat arami din ni Jobert. Imposible abagbagaan ni nanang na dayjay. Ay nawaw, kasano nga rudan da ita? Uray saanan nga agpakpakita kada kami mare. Sapay adda anak yu. Siya kunti makaamoy ti anak me. Isumatla ang asaan ang makadesisyon ni Robert iti bukod na. Masapol nga adda ni nanang na. Ibagam ata ag sustento latta. Pangalaan na kuma iti sustinto na, katawan mo nga rod trabaho na mare. Useless dayjay alalaki. No kaano met nga addan anak yu, si madot met. Nagagat dayjay idi awan pay anak yu. Pamarang na lang dayjay mare. Agin gagagat tapno laang saan ko apanawan. Dito'y balayo mo't gaya, mainti pagnanaidan ni Jobert kabagays. Makabulan na dito yan kabagays. Ay nawaw, apay mo't apinanawan na ta ginana kabagays. Una, tanakang yung ngiwat ka ni bakit na. Anya, Isumat ti istorya ti kaanakam kanya. amangan mo't no day naramid na saan ang nagustuhan ni bakit na. Ay, jakam mo kabagays. Sana kun nga interesado no may papan iti day taabanag. Ibagam iti anak mo, taagawid iti ayan ti aginana. No dadida nagkinawatan nga agasawa. Maala pa'y day ta, iti nasaya at asalitaan. Ay, sana kaya ti anak ko ti agawid ijay kabagays. Kasta nga rudain, panawan na ti aginana. Si kakit di mo't kabagis. Natural. Agawid dito'y balay tasyak ti inana. Asino ay ati pagkamangan dagiti anak tayo no adda parikot da. Da tayo adadakkel da. Sana ya. Happy Mother's Day, Mari Matet. Agyamanak mare. Nakitak ti shared post mo iti Facebook. May papan iti useless nga asawa. Para kadagiti amma, adida amot responsibilidad da dayjay mare. Amangan numapasagidan ti katugang Mare. Adamatan kan kwa na amare. Numapasagidan, kaya't asawan day ta para kadakwada dayjay a post. Sa bagay, pudnumatkit di ti kapsyon mo. Narigat nga agpayso ti maadaan iti asawa. Adi nakabailan ti agdesisyon iti bukod na. Ken sadot pay. Useless kan sakit ti ulo ti ipaay ti tao akasta mare. At least itaapim manaw, awanan pagsakitan ti ulok mare. Madlaw kong arod mare. Medyo limukmag ka. Kan blooming ka ita. Wen ata makarelax tamet uray kaskasano mare. Saan da kayo akinuntak ti pamilya ni Jobert? Lumanabas da nga agi na dito'y balay idi na minsan ka. Saan apulos mare? Awan bibi ang dagijay kada kami, iti anak ko. Nakita yung t-shirt post ni Matet, nanang. Ay nawaw. Anya shared post na anak ka. I-search yung tinagan na, tapno makita yung nanang. Diyak maguston ti kapsyon na akas jaya. Madlaw ada tao ti paspasagitan na. Kita man ti ibagbaga manakaw. Mabit lang yung search ko, nanang. Kumpurmi mo ti ipupos da ya babae. Dahi tangarod, nanang. Ibabay na pa yung da tao. Kunamlan asino a perfecto mag. At dahi ta, nanang. Basahin nyo ti kapsyon na. Nariga ti maaddaan iti useless nga asawa nga awan sarili a desisyon na. Ken awan plano na para iti pamilya na. Ay nawaw, apay kastamot ti ipupos da ya babae. Aguray ka man tag-komenta kiti post na. Marmaruam dahi ta,
Hello, Matet. Anyat masapul yu, ante. I-delete mo man dayjay nga inpost mo. Anyat ko na yu, ante. Saan kay amangag? I-delete mo dayjay inpost mo. No di mo kayat amapanak di tabalaya. Ay nawaw. Saan apara kada kayo dayjay apos, ante? Para iti anak yu dayjay. Talaga adi kag pampanunutan niya. Tasyak pa iti saan nga pampanunot ita? Ha? Pudno mag. Ay na, ante. Dayta anak yu ti ayan ti parikot. Apay ngamin nga apektado kayo aya. Natural. Siyak tinana. Asinaw tinamnamaam apagpatulungan ki anak aya. Siyempre, kadagi tinaganak da. At dan iti husto nga edad ti anak yu, ante. Bagbagan nyo kiti ngamin. Tapno urnusan na matan ti biyag na. Di nakisuraw si kamatay. I-delete mo dayjay apos mo. No di mo kayat nga ipos ka. Ha? Saan asyak ti kalabanaw? Inpost na ka ti katugang mare. In-screenshot na ti post mo iti Facebook. Nakita nga rod dayjay mare. Nagturad matan dayjay katugangam. Na-trigger manen iso akasta. Saan nga agpaabak dayjay mare? Asino kumangamin ti pagpatulungan dagiti anak no adda parikot da. Dagiti dadakkel da. Kun nakit din iti post na. Adda nag-comment mare. Awan pa'y mare. Intun madamdama pa'y siguro. Apay ngamin akanunungan na ti biddut ti anak na. Siyak pa'y kit di tipos na. Wan nga rod imbes ada kayo lang kini Jobert ti adda din na nagkinaawatan. Nainayon kit din ti katugangam. Pabida mo't amay saa. Ay, anyan ti kasta mare. Agmamalas ka mat. Malas ka iti asawa. Malas manun iti katugangan. Imawag nga rod ni nanang na kanya. Kaya't da nga idilit ko timpus ko. Imawag pa'y gayam kan ka. Apektado dalaunay iso akasta mare. Para makita ano asino ti maibabain. Ipagarup da siguro akabutong ko ida. No idi kat nagululi makak saanen ita mare. Apay nga impos mo ti manugang mo sika, Lolita. Wan tagin tuturod dayja ang manugang ko, kabagays. Agul uli magtupay ni Jobert. Dayta nga rog, agul ulimak ni Jubert. Iso anaturod dayjay amatay. Ay nawaw. Ang mga nagul ulimak ni Jobert. Ngamen, amuna nga addabat lang bidot na. Di mo latan pakibiyangan tar aramidak para iti anak ka. Asino ko mati pagpatulungan dagiti anak no adda parikot da. Dagiti dadakkel da. Kun kulam pa itipos mo. Pudnumag kabagays. No adda parikaut dagiti anak tayo. Kat masapul atulungan tayo ida. Case to case basis ako nada kabagis. No kasta nga apat agasawa. Saan tayo na makibiyang? Ha? No kasta ti kapanunutam sa bali akmad kabagays. Tulungak ati anak ko, aginggat kabaulak. Di mo ka din nabasa ti comment da itipos mo kabagis. Mamas boy ka no tanak mo. Chika mate, konsentidor ka nga ina. Ha? Panunutan da no anya ti kayat da panunutan. Awan bibiyang ka. Agsarita taman ka na kan Jobert. May papanitan niya ang kalaryong. May papan iti parikot yung agasawa. Hindi pa'y akayat ka makasarita. Ngamdak kayat amang ngagninanang mo ti bagakin ka. Ta sigurado akong train naman ay. Anya ti bagayo ay ang angkal. Di ka kumaagdipindar iti inam ka anakan. Anya kaya't yung asawan. Agdesisyon ka iti bukod mo. No adda parikot mo, sulbarem asikalaeng. Madingamin no makibiyang ni nanang mo. Kat apamot day ta tagasawa. Nianggal mo't inakmot day jay. San adakris nagpatulong akin kwa na? Anya. Kasta timbaga ni Uncle mo kan ka? Wala lang. Ay nawaw, talaga ang manakibiyang dayja at tao Maasarak nga rod nanang. Ay, di mo patpat yun ni Uncle mo. Tawan ammo dayja at tao. Uy, nanang. Anya ko mga minti ammo na no may papan iti kakastoy abanag kat awan met anak na. Awan manugang na. Nakunayo pa'y nanang. Nagsasaw. Kunamlan asino. No adda ibagbaga na kan ka. Di mo latan ni kaskaso. May samot dayjay asaan amakaw awat, ha?
nakita ka nagturong ni Kapitan Ijay Balay yung itay bigat, mare mate. Napan ijay balay, mare. Ada napatag nga imbaga na kanyak. Anya ti imbaga na, mare. Nagreklamo ka no ti katugangak. Anya? Pudno day ta, mare. Ay, nawaw. Talaga nga inaramid na ti impose na iti Facebook nga agkita kayo ijay barangay hall. Uwan, mare. Agsasarita kami kano inton Martes. Ay, una yun day ta katugangam. Kasano amasuruan jay anak na, nukasta ti aramid na. Isumatan ti makiap-apakan ka. Kaslaawan nga rod panunot na. Inap-apa na kalangaruden iti social media. Ipabarangay na kapay. Para makita, mare. Ipagarup na siguro, akabuteng ko ida. Di na pampanunutan asikat ti aggas-gastos para iti anak yu kini Jobert nga apo na. Ha? Awan mo't ngamin bibiyang na dayjay iti apo ko na, mare. Ay, nagmalas matan ti kasta, mare. Malas ka iti asawa. Malas ka manen iti katugangan. Double kill, mare. Lolita, o sarang mamita utak mo. Ah, no imay ka ditaw, tapno umay nakapaan. Nasaysaya at no agawid kalaangan, kabagays. Pudno ka di tinadamag ka. Impabarangay mo ti manugang mo. Wan, pudno day ta. Adda ka di parikaw. Tasik ka pala ang dagdemanda. Una, tap-apaan nakit din iti Facebook. Kasano, katpos kamot ngamin apos. Kadsi ka, apay aman nakibiyang kalaunay mag... Agpadpada kayo nga gina. Ha, protektarak ni Jobert kaanak ko day jay. Jack amo kada kayo nga gina. Ibirbirok yun ti pakaibabay na niyaw. Agkape ka, Jobert, anak ka. Agyaman naklaw ni nanang. Mapantay di barangay hall ita, Apa ijay? Ay nawaw, di mo't imbagakan ka nga idimandak ni bakit mau. Itang agsasarita tayo, nanang? Wan, tapno agbuteng manday di ababae. Nakatangtang sitlaunay ka. Mala, mapantayo man. Kita ka no saan nga agbainday jay kini kapitan. Para makita no pagpatinggaan ti kinaturod na. Alao kun ti anak ko, Marisali. Nakaturog ti anak mo, mare. Sige, agtugaw ka pa'y, tagistorya taman. Agyaman naklaunay taadda ka na ayat at tumultulong kanyak, mare. Gapo ta tinulungan dakmet dagiti dadakkel mo, idi si bibiyag dapay. Oh, kumusta nga'y gayam tilakad mo? Nasaya at mat, mare. Anya nga'y tinagsasaritaan nyo. Isuda ti nakangeg kini Kapitan, mare. Ha? Agpaiso, mare? Uwan, mare. Binagbagaan ida ni Kapitan. Naibagapay ni Kapitan amang ted iti sustento ni Jobert. Ay, nasaya at nga rod ano isuda tinasermonan. Di da ngamin aklunan ti biddot dakot, mare. Pudno ka day. Sinirmunan da kayo ni Kapitan. Anya kumatibibiyang mo. Da kayo tinagreklamo. Ngam da kayo tinasermunan. Anya nagasatyo. Saan lang amay may sa ti aldaw? Addan to aldaw day di amatay. Ay na, kabagis. Agnakam ka kumamiteng. Sana may parbang ang makiap-apa ka iti manugang mo. Sana may parbang? Kano yung babainda kami nga agi na ijay barangay hall itay? Apay manin apabasulim ti manugang mo. Kat desisyon mo matagreklamo. Basta, kagurak launay day di babae. Amom kabagis, kamalingamin ti kasta ka panunutam. Ni Jobert nga anak mo ti lalaki. Iso ti padre ti pamilya. Iso arumbang lang agpakalalaki da itoy. Bayam nga desisyon iti bukod na. Kay, anya nga ro ti serserbik nga ina, no saan ko atulungan ti anak kaw? Tulungan lang tayo da, ano kasapulan dati tulong baw. Ngem no kasta nga dala ang di da nagkinawatan nga gasawa. Ibagam apagsaritaan da adwa. Di kan makibiyang kabagis. Adda dito yan amin amurang mo. Ay na mo. Anyat kahit lo asawa nanang. Agawid kan ija balayaw. Apa pagawidin na kijay ngay? Una, tapno makapagsarita kayo kani bakag mo. Ni nanang mo't. Apaan nakladya sigurado. Agkid daw ka iti pamakawan na. Si kalatan ti agpakumbaba anak ko. Diyak kayatin ti makibiyang iti apa yung agasawa. Di naktulungan nanang. Adda aklaang iti malikodam. Tumulong ak no talaga ka sa pulan.
Ngam no may papan iti apay yung agasawa sa anak anak ko. Anya? Kunaklakit din o asino ti bisitak. Si ka magayam, Jobert. Wen bakit? Nag-awid akon. Ay nawaw, asino tinangibagakang kang agawid ka pailang ditoy? Asino tinangibagakang kang adakarbangam iti daytoy abalay? Sorry bakit? Pakawanan na kuma. Agawid ka iti balayo. Pimanaw ka nga rudan, agsubli ka pailang manan. Anya? Diyak kaya't amakita ti panagrupropam ditoy Bakit? Saan mo't kumakasta? Agsubli kay ti ayan ti inam kunak. Narigatan, amang ano adamanan pagapaan ta kat matrigger ni nanang mo. Amang ano ipus na ti rupak iti Facebook. Wano saan, amang ano ipabarangay nakmanan. Please mo ito na, bakit? Ay, nakapangadang akon, kat saanan nga agbaliw dayta. Saan kan welcome iti daytoy abalay. Nay, apay ang nagsubli ka, Jupert. Sana ka nun awil kami dyan, nanang. Anya? Kagura nakta asawak. Kasano nga rudan dayta? Diyan ka mo, nanang. No ipilit ko tag na ijay. Amangan no ibaganang agraramanak. Nang runak at balay dagiti dadakkel na dayjay. Imbagam kumakan kwa na, asikat ti legal nga asawa. Kagura nak nga ron, nanang. Uraan niya ti bagbagak. Saan adumngag ni matet kanyak. Nakababain lang ka dagiti karoba. No kasta, isina nakangarutan? Siguro, ananang. Kasta unay nga ungat na kanyak. Ay saan amabalinti kasta Anya pa'y nga rod ngay. Kit nakapangedeng ti asawak, nanang. Kunakman no nagawid ni Jobert ije balayda. Saan ka nung arud welcome ijay kabagays? Ay nawa, adyat kahit mo asawan ka ba guys? Isinadamutan ti ka anakam kabagays. Dayta gamin kahit. Basol ko nga raw. Basol mo Oh, nagduma mapabasol. Darasodos kan tumit gaming. Anya? No saan mo kumanga inap-apat ti manugang mo? Saan na kumaapanawan ti anak mo? Adamo laang basol ni Matet kabagays. Ngem oran niya apay taramidam. Sikat ti gapuna no apay ang nagsinada. Sikat ti makagapo no apay asan akayat ni Matet nga gawid ni Jobert ijay. Si kamit lang tinang dadahil iti pamilya ti anak mo. Ay agtanang kamanmut kabagays. Ni Jobert mate, saan nga agpampanunot? Talaga nga ginakayaw. Like mother, like son. Agbalbaliw kayo madadwa. Di yu ibabain ti pamilya tayo. Ay nawaw! Kas naganak, datayo kumati tumulong kan mang salaknib kadagiti anak tayo. Ngamkit di, amuan tayo kumati limitasyon. Amangan ngamin no ti ipagarup tayo atulong kadakwada, kat isugaya man ti pakadadaelan ti pamilya a binukalda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.